Shalom shalom mpendwa, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo na kukaribisha katika kipindi chetu Open Heaven. Nilitaka tena nikwambie jambo moja siku ya leo, ya kwamba umtazame Yesu, umtazame Yesu, umtazame Yesu. Acha kutazama shida unazozipitia, acha kutazama magonjwa, acha kutazama yale ambayo unaiona kama ni magumu. Umtazame Yesu. Kwa nini umtazame Yesu? Sababu Yesu ni suluhisho ya magonjwa, ni suluhisho ya umaskini, ni suluhisho ya kila jambo ambalo unaweza kutanana nalo ngumu katika maisha. Tazama katika Mathayo sura 14 mstari wa 29, utaona habari za Petro wakati Yesu anatoka katika maji na wakaogopa kufikiria kwamba haikuwa Yesu. Lakini Petro akasema, Bwana, kama ni wewe, niruhusie na mimi nitembee juu ya maji. Na Yesu akamwambia kuja. Petro akawa na imani, akamtazama Yesu, akaenda, akapita juu ya maji. Lakini shida ni kwamba alipofika juu ya maji, wakati mgumu, akatazama maji kuliko amtazame Yesu. Na ndiposa Petro akaanza kutumbukia, akaanza kushuka chini ya maji. Yesu alikuwa hapo, akamuokoa. Petro angelitazama Yesu, hangelitumbukia chini ya maji, hangelizamishwa na maji. Lakini alitazama maji. Maji ni kama vile dunia, maji ni kama vile majaribu, ni kama vile wakati mgumu nao upitia. Usiutazame, tazama Yesu, utapata uponyaji. Tazama Yesu, hautashuka huko chini ya maji. Bwana Yesu akubariki. Najua ya kwamba Mungu ni mwema na ataendelea kututendea mema. Karibu sana katika hii kipindi chetu.